kuri 23 kugeza kuri 24 Imana imuhumugisha. Yego. Kadusoma mu izina rya Yesu haravuga ngo ntibazaruhira ubusa kandi ntibazazara abana bo kubona amakuba kuko bazaba ari urubyaro rw'abahawe umugisha n'Uwiteka hamwe n'abazabakomokaho, maze ubwo bazaba bataratabaza nzabatabara kandi bakivuga nzumva. Amen. 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 Ubuhamya bwanje ni iryo jambo asomye. Nimvuga ubuhamya murahita musobanukirwa n'iryo jambo impamvu narisomye. Imana ishimwe. Amen. Ndi umubyeyi, ndi umumama, mfite abana 6. Imana yampaye umugisha. Narashatse nshaka neza muri famiye nziza irimo abantu benshi, umuryango munini. Ntabwo nigeze ngira ibibazo mu rugo rwanje. Kandi nabyaye muri abo bana nta na rimwe nigeze mpangayika ngo wumve kujya uzumva umubyeyi ngo yabuze uwo asigira umwana cyangwa yakoze n'umwana. Ntabwo nigeze menya gukora umurimo n'umwana mu mugongo cyangwa ngo ngire ikintu na kimwe no hangayikaho ku bijanye n'uburezi. Murabyumva ko ababyeyi benshi bagiye bahangayika kuri ibyo, ariko nje ico kibazo sinigeze nkigira. Murumva ko nabayeho neza mu buryo bw'umubyeyi mu rugo. Imana ishimwe. Amen. Ariko naje kugira intambara. Satani ntabwo izishaka ko nta muntu ubaho ngo yamagira amahoro gusa. Satani ntabwo yabyemera, kandi ibigaragaza ejo bundi Pasiteri Mudaheranwa yaratubwirije atubwira ngo ibigaragazo ni ngombwa ko bitugeraho, ntabwo zareka kutugeraho. Ariko twarasobanukiwe kuko biza ari inzira bigiye guca kugira ngo turusheho gukomera no kumenya Imana cyane. Imana ishimwe. Amen. Nabyaye ndi mutoya, ni ibisanzwe byiri iwacu. Nagize imyaka 28 mfite abana 5. Yego. Imana impeza abana beza bameze neza, nta umugaye. N'ubu nta umugaye bose ni bazima. Imana ishimwe. Amen. Mfite ubuhamya bunini cyane burebure, ariko sinabuvuga bwose, sinaburangiza. Mu by'ukuri nubwo mwambwiye ngo nisanzure, ariko sinaburangiza. Cyo ubwanje mbararwaye, hari ababizi, ndwara umugongo, ngera igihe ntaza mpaguruka, bakankorera kunyoza, kumpeza amazi, gukarabaho nicaye, ibintu bikomeye cyane. Hari abantu babizi. Imana yarankijije. Imana ishimwe. Amen. Ubwo sibwo buhamya mvuga, ndahasimze uko ndahavuze. Mubyumve ko ntabwo byari byoroshe umubyeyi ufite abana 6 udahaguruka, kandi nagize nk'ikintu kije gushira nk'umwaka cyangwa amezi 8 meze gutyo. Ariko Imana yarankijije ndahaguruka. Ubu ndakora amasaha yose uko angana. Imana ishimwe. Amen. Umutware wanje yagize imyaka irenga 10, yararwaye asima, azafungana agahwera tukareba ko acikana. Mu by'ukuri umunsi umwe bwakeye yakize. Ntabwo yigeze aja ku bitaro. Yageze yivuza nk'uko yivuzaga, ariko ntakire. Ariko yakize atagiye ku bitaro. Imana iramukiza. Ubu ni buzima. Imana ishimwe. Amen. Nanone ubwo sibwo buhamya mfite kuvuga, kuko nabwo n'ubundi buhamya ni burebure. Ko murabyumva gutya mukagira ngo kwari ugufungana gusanzwe. Kwa gufungana ureba ko umuntu acikana pe. Imyaka irenga 10 umuntu azafungana agahwera. Ariko Imana iramukiza mu buryo bw'Imana nyine. Imana yagiye inyiyereka muri ubwo buryo. Indwara ikomeye yayindi abantu bose bavuze ngo byarangiye, igahita mu gitondo bugaca wa muntu ari muzima. Ni abantu barenga 5-6 mu rugo rwanje bimazeho kuba gutyo. Ndagenda mbica hejuru, ariko murabyumva. Imana ibaheze umugisha. Amen. Habayeho mu 2013 umwana wanje aratibuka ku igorofa. Twari muri Kenya, ari umwana w'imyaka 3. Atibuka ku igorofa ya 3. Ntabwo nari mu kazi. Atibuka hava hejuru ikubita hasi, kandi hari ku isima. Akubita umutwe ku isima. Afite imbugita mu ntoki, mu kuboko afashe imbugita. Umwana w'uruhinja w'imyaka 3 atibuka ava hejuru
yikubita hasi mu nzu indani, hari nk'ahantu bariko bubaka hejuru ariko hariho ahantu hari umwobo nyine ureba hasi. Umwana sinzi ko yagiye gukina n'abandi, ntabwo nari mpari, aratibuka ngo baje kumutora basanga afite imbugita mu ntoki. Umwana naraje mvuye ku kazi ndangiza abantu benshi bari ku bitaro, yari nk'aka clinique gaturanye aho duturanye, mbona abadamu ko barazamuka bansanga, mpita numva nk'aho nyine icyo kibazo ari jewe kiri. Ndaje nshitse nije mu bitaro nasanze umwana yahwereye bari kumukozaho barafu, ntabwo ari kwishaganya. Papa wiwe nawe ntiyari ahari, yari akiri mu kazi, wegeze akorera kure. Ndamuhamagara arambwira ati ndi mu nzira ndaje. Nasanze habo bantu bangana gutyo, umwana bari kumukozaho barafu, amaso ari hejuru. Mu by'ukuri kuriho hari abantu twari turi kumwe muri Kenya, twabaga muri Kenya ahantu bitwa Kayore. Umwana yari yahwereye byarangiye amaso ari hejuru. Nako kanya narashitse nsanga abantu bahagaze gutya, mpita numva nk'ikintu kimvuye nko ku maso, numva izindi mbaraga zidasanzwe, numva ndakomeye. Ndamureba umwana mbona yahwereye, ndeba umwana twabanaga muri mukazi wanje, ndambwira nti genda mu rugo uzana amafaranga arimo. Hari twari dufite amafaranga 2,500 z'amanyakenya. Ndambwira genda yazane. Ndasohoka ndagenda mu nzu ya bishop wacu, ni umukenya yitwa Wanjara. Ndagenda ndamubwira nti umwana wanje yakoze impanuka cyane, none tugere ku bitaro, Imana nidufasha wenda azaba akiriho kandi azaba yarangije ariko areke kugwa hano. Yarasohotse araza, umugabo nawe yarashite tuja mu bitaro. Turagenda ngo dushike, turi mu muhanda twari kumwe n'abagabo batatu bane, nanje na murumuna wanje, twari abadamu 2 n'abagabo 4. Ndababwiye ngo dushike mu nzira, wa mu pastor aratubwira ngo nta essence afite mu modoka. Bya 2,000 dukuyemo 500 turamuhaye, aguze essence, turakomeje. Ndababwira nti tugende mu bitaro bihenze biri privé, ngo dufite amashiringi 2,000. Ndababwira tugende mu bitaro bihenze biri privé, tubanze tumenye ikibazo cy'umwana, ibindi atese ufite amafaranga, mwebwe gusa ni muhoje tugende. Numva kwizera kudasanzwe, kandi numva kuva ico genshitse ndevye umwana, hari ukuntu numvise imbaraga zidasanzwe. N'ubu nzambitekereza nkumva ko Imana irakomeye cyane. Amen. Amen. Turagiye tuja ku bitaro, ngo dushika ahantu ku bitaro, twagiye mu bitaro byitwa ngo ni Nairobi West. Dushitsemo baratubwira ngo igipimo cyonyine gusa kugira ngo bamupime mu mutwe tuzane $150. Ni kera hari muri 2013, ntabwo yari amafaranga makeya. N'ubu nyine ku bantu bari muri Afrika ndibaza ko atari makeya ako kanya. Ayo mafaranga turayatanze. Umwana ntiyigeze akomereka n'ahantu hamwe ngo akoboke ngo ubone ngo hano hantu niho hakobotse. Yari intumbi ariko idafite ahantu na hamwe utomenya ngo n'umutwe wikubise hasi hehe. Ariko yahwereye. Duhamagaye umuntu, hari umuntu wazuza kuzi no muri Amerika afite amafaranga ari gushopinga. Toye telefone ndamuhamagara, ndamubwira ngo ubu nyine duha tuvugana, nohereza amafaranga wakoresha, ejo nzayaguheza. Afashe ya mafaranga arayohereje, bapimye umwana baratubwira ngo umwana karaviramo indani mu mutwe, kandi amaraso nakora mu bwonko arabacikanye. None kandi bino bitaro ntabwo muri bubice, kugira usanga mwinjire mu cyumba batarimo kumuvura, kurasa ngo tubereka aho mwinjira, bimuzana $500 binyi. Igihe tukiri aho ngaho duhora turebana n'abo bantu bose twari turi kumwe, tubona umudokiteri umaze kumupima araza, aratubwira ati mureke nje mbabwire, ni jewe wapimye umwana, nimugende mu bindi bitaro. Aturangira ibitaro bya Kenyatta bihendutse nyinemo, kandi bageze bafasha abantu b'impunzi. Hari ukuntu babafashaga iyo wagiye muri ibyo bitaro bya Kenyatta Hospital. Nimugende mujemo, mujane zino mpapuro twabahaye, nimushika njewe ndabahamagara bakira umwana, naje ejo mu gitondo nzokorera muri ibyo bitaro, ni jewe uzamuvura. Muve muri bino bitaro mudashoboye, umwana n'ubundi yunapfira hano, kuko igihe mwishurira ayo mafaranga, igihe muyashakira mukayabona, ko ndabona ari byo bigoye. Genda hamagara mu bitaro bya Kenyatta bakira umwana, bamutera umuti wo kumukamura ayo maraso yavamo indani kugira ngo adakora ku bwonko. Amen. Turagiye mu bitaro ngo dushike, bamutereye umuti. Twashitse mu ku bitaro, abantu babaye muri Kenya n'ahantu mu kavuyo cyane, hari impanuka zidasanzwe, usanga abantu bacitse amaguru, abandi bahiye,
bariko bakora imiriro ba engineer bahiye noneho uwo mwana mwibuke ko nta n'igisebe afite nta hantu hari kuva amaraso nta ni umuntu gusa uhwereye gusa usa n'umuntu wapfuye pe nuko ariko kubera ko bari bakominikanye na muganga bateye wa mwana umuti hahandi kuri reception bamuteye umuti tuba tukumva Amen. komera muri kumva yego turakumva zamura Yego. hari umuntu warumpamagariyemo sinamwitabye ariko numvise nkaho mutagiye mumva neza umwana bamuteye umuti mu gitondo bukeye baduhaye icumba tuja mu cumba nahaboneye ibintu bikomeye muri ivyo bitaro ahantu ntabwo baza bemera umuntu mukuru ko bamurwaza bageze bahambira umuntu urwaye kugira ngo atinye amambura agatibuka bakamuhambira amaguru bakamuhambira n'amaboko ku gitanda abantu nyine biriye abantu benshi ntibakunze kwita ku bantu nimba bataba bafite imiryango uwagira buke bakazana ibiryo gitondo mvuyeho cyangwa ndiho Oya, turi kumwe. hari umuntu wampamagara cyane niyo mpamvu Yego. sorry bakazana ibiryo mu gitondo bakabisiga aho ngaho amasaha yo gukuraho amasahani yagera bakaza bagakuraho amasahani wa muntu ahambiriye amaboko n'amaguru mu bitaro Yego. saa sita zagera hatabona umuntu uza bagasubira bakazana ibiryo bakabishyira aho ngaho amasaha yo gukuraho amasahani yagera bakaza bakayatora amaze nkora uwo murimo wo kugaburira abo bantu bavuga bano bantu bazama bapfira aha ngaha ntari umwana waje ntahaye ajya ni intumbi ararambitse ntaco mpamukora none n'abano nabo bari guhumeka uwo bagaburira borya bama bapfa ndaha kagaburira umwe nkasura nkagaburira uwundi ndasenga imana ndayibwira ngo mana uyu murimo mpaye nkora ngafata igikoma umuntu yasamye ndongera mu kanwa kamira gakeya gasigaye ngahanagura Yego. fasha abo bantu gutyo abadafite imiryango cyangwa imiryango yabo nyine kuko ni kure n'amatike biba bihenze hakaba baza rimwe nyine ariko bagasanga ako kazi nagakoze ndagakora uko nari nshoboye kandi hari abantu bahembutse kubera uko nguko kuko hari undi mwana w'umunyamurenge wari urwariye mu yindi rumu ntarimo mu by'ukuri yarapfuye kandi mugeraho usanga yacikanye ahambiriye amaboko n'amaguru umwana w'umuhungu w'umusore nije wamugezeho mbere aracikanye ahambiriye agahinda karanyica ndavuga ati uyu mwana wenda iyo tuja kubana wenda n'uma none mwiciye aha ngaha ariko nyine bene barazaga bisa nyine ariko urumva kuza bavuye kure isaha zose ku muntu udafite n'umuntu umuheza amazi Yego. nuko ngo tuje kugira ibyumweru twagizemo ibyumweru bibiri umwana ari muri koma ahwereye atarambura n'ijisho bari kumutera iyo miti nta cyizere kiriho pe Yego. umunsi umwe mu gitondo hari kuwa gatanu nama mbona arabyutse yamareba n'amaso gutya arareba yageze avuga igiswahili yamavuga ngo wapa ni wapi avuye muri koma uwo munsi yamavuga ngo sitalala hapa nataka kwenda yamavuga mu giswahili ngo arashaka gutaha ubwenge bwose bwamabugaruka muri uwo munota muri iyo saha yamaba bamuzima arahaguruka Amen. Amen. umwana arakira aba muzima ubu ni muzima afite imyaka 15 imana ihabwa icubahiro Amen. ngo tugere mu mwaka wa 2014 umwana waje wa kabiri akora impanuka hano muri Amerika yari hano muri Amerika yari yaraje mbere yacu Yego. iyo mpanuka ntabwo yari isanzwe mwabantu umwana bagiye kumesa ngo bamare abone abantu baraje kubafata bagiye kumesa ngo abone baraje kubafata arirwanka kujya ku mwana yari umwana w'imyaka 8 cyangwa 10 cyo gihe afite imyaka 12 n'itatu arirwanka aja gutega uwaruje kubatwara kubafata bamaze kumesa abantu nyine bazi no muri Amerika nyine yakuma mashini ahantu baza bamesera muri Landry cyangwa nyine muri ibi bihugu bindi noneho kujya agiye kumutega umuntu wagire ngo araparika akandagira umuriro imodoka yamiguruka ngo iguruke iguruka na wa mwana
iguruka na wa mwana arasimba akubita ikirahuri c'inzu agwa indani mu nzu. Yarari hanze agwa mu nzu. Agwa mu nzu baraduhamagara baratubwira ngo umwana yakoze impanuka. Baraduhamagaye hari mu gitondo saa 12 twari muri Kenya. Network yo mu bitaro ahantu hose kunze kuba nkeya. Network yabihita nkeya. Twahamagara ati bitaro. Twita tuvuga turumva byarangiye. Kubera badahabitaba twarabanje akambwira ati nta urashaka ngo bakubwire iki kindi. Bavuze ko bagize accident kandi urumva iyo haje kuba yandi makuru bavuze. Ariko barangije ko nuko byarangiye. Napfukama mva ku gitanda senga Imana ndavuga ngo wa mana uyu mwana we muzima azopfe atishwe n'impanuka bene iyo ngiyo cyangwa y'umuntu tekereza ko umuntu ngo agonze cyangwa byari byose ukoze murumva no mu family. Ndavuga mana yaje azishwe n'ikindi kintu nta kibazo azapfe ariko azashwe n'ikindi kintu kitari iyo mpanuka y'uwo munsi. Senga Imana ntumure mu by'ukuri Imana izivuga ijwi ry'Imana rirahaba kandi rizakufasha umuntu uko ari kose. Imana izikuvugisha numva neza ijwi ko rimpumuriza rirambwira ngo ntago yo kwicwa n'iriya mpanuka kubera sinshaka kubivugaho birebire ariko Imana iri mu ijuru iyo mpanuka yari ikomeye mu buryo ntomenya kubisobanura. Umwana yagiye mu bitaro nawe yagize mu nk'ibyumweru 2 n'ubu kuguru kwiwe ni gutoya nyine kuko gufite kwamye guharura intuzi ibyuma by'iyo nzu byayo by'ibirahuri byaramukase kuguru kwiwe nyine kwamye kumodokaho ni gutoya nyine gufite intuzi igikovu kinini ni gutoya. Ariko kumpambabwira ni umukinnyi w'akabumbu wa mbere. Amen. Nuko kuguru kandi nta kibazo nta shoke kuva muri 2014 kugeza n'ubu. Uwo mwana arakira ni muzima. Amen. Igitangaza gikomeye ngo ubwo ngubwo yareka mbanze ndakabona naribuze igitangaza gikomeye nico ndangirizaho. Nabarire cyane ni imirimo y'Imana kandi mureke tuyivuge. Nari naravuze Mana we ibintu nzabivugira he nzoje kuri YouTube ariko mbonye hano kuri niba ture hariho abantu bose ndavuga nzavuga hano kandi nzaruhuka. Nimara kuvuga buno buhamya umutima wanje uraruhuka kuko ni ikintu cyari mu mugambi ntanasohoye igihe cyakagombaga gusohokera ariko uyu niwe wari umwanya w'Imana. Amen. Umuhungu wanje mukuru ariga arangiza muri high school muri secondaire. Ngo abirangize abona abantu bamwishurira nawe yari umukinnyi w'akabumbu nubaza kwiga abona aho bamwishurira nyine scholarship y'akabumbu bamutuma nyine hantu mu kigo ngo bazaza bamwishurira. Umwana aragenda yagize igihembwe kimwe kitarashira baje gupiga biramuvunika ukuguru avunika ukuguru kwa makuvunika cyane mu buryo bamubwiye ngo yavunitse igufwa kandi baramushiramo icuma mu kuguru. Baramuzana aho twari turi baramuzana iwacu bamukuyeho yari ari mu kiguru yari mu yindi siri ariyo yigira bamuzana mu bitaro by'iwacu baraduhamagara tumwana tugiye kumubaga kandi tugiye kumushiramo icuma kuko yavunitse cyane. Umwana baramuzana baramubaga twagiye kumushikaho kera baratubwiye ngo barabaza mubage tubone kuza kumureba kuko ngo yari afite uburibwe bwinshi cyane. Umwana baramubaga ngo bamare kumubaga turavuga ngo n'uyu nawe umwana wari ubonye aho bamwishurira iyi satani ni inyabaki ariko satani ni ukuri ntabwo izitsinda pe ni ukuguma kurasa gusa ariko nta nubwo izifasha iziguma gusa nyine kugira ngo icange nk'abantu mu mutwe ariko ntabwo tuzaducanganikirwa kubera satani ntabwo yo ducanga ntibishoboka. Dufite Imana twizeye kandi isumba byose. Imana ishimwe. Umwana baramubaga bamushiramo icuma mu kuguru ubu nyine aza kwiga abantu batuye hano muri Arizona baramuzi aza kwiga kabumbu ntaza ataka kuva muri 2018 aza kwiga kabumbu n'icyo cuma ntacyo kiza kimujya kandi ntaza aribwa nuko kuguru kugeza uyu munsi. Imana ishimwe cyane. Iyo ni imirimo y'Imana ikomeye. Imana izikora ibitangaza mureke tuza tuyivuga nta kindi twakora ni ukwivuga no kwishima no kwikiranukira. Imana ishimwe. Ngo habe cyo nari mvuze ngo gikomeye cyane ni naho ubuhamya bwanje bushingiye cyane muri 2022. Uwo muhungu wakoze iyo mpanuka
imodoka iramukubita imukura hanze imushira mu nzu. Yego. N'ubundi yagiye gusurana muri Texas, twebwe twari turi muri Arizona. Bagarutse yari atashe agiye mu yindi state nyine mu yindi siri muri Dallas, agiye gufata amviyo ngo aze muri Arizona. Ishuri ryari rifunguye, hari mu kwezi kwa mbere, yari yagiye mu ikonji rya Noel, ubwo yari irangiye. Itraki irabagonga, ikamyo irabagonga. Bari babiri noneho umwe bari babiri ari kumwe na murumuna wanje uwo muhungu wanje nyine uwo nguwo wari waragize iyo mpanuka kandi. Baragongwa, bari bahamagaye undi murumuna wanje wari muri uwo mujyi, baramubwira ngo barashika saa moya. Saa moya ngo zigere, ntibashika saa mbiri ngo zigere. Uwo murumuna wanje arampamagara agira n'ubwoba bwinshi, aravuga ati abana bavuze ngo barahaza aya masaha, none isaha irarenze tibaki. Kandi ko turahamagara tibahaye bitaba, nandika message ntibasubize kandi bombi. None jewe nagize ubwoba, dukomeje kumusika nyine ngo ari ubwoba nta kibazo. Buriya bagiye mu maresitora ahari mu mujyi wa Dallas, ni umujyi munini, ko baraja gutandukana na nyina wabo. Ntabwo ntibashatse kwitaba, buriya bari busy aho batemberere haracari kare. Iyindi saha irashize, noneho naje ngize ubwoba. Twese dutangiye guhamagara, abandi kwa muzehe kwa papa batangiye guhamagara, natwe dutangiye guhamagara hano, nabo bari muri uwo mujyi wa Dallas batangiye guhamagara. Twese turababuza, noneho twese tugize ubwoba ngo mare. Uwo murumuna wanje wari muri Dallas, muri Texas muri Dallas, ahamagara polisi ngo azihamagare. Arababwira ati hariho abantu bacu bari mu rugenzi, twaherutse bagiye gushika basigaje isaha imwe, none tibashitse. None mu baturebere, babajije imyirondoro barayivuze, ngo baje kureba baravuga ati hari abantu bakoze impanuka. None reka tuje kureba mu bitaro. Ngo baje kureba mu bitaro basanga uwo murumuna wanje ati abantu bakoze impanuka ari babiri, ariko ni umuntu umwe dufite hano mu bitaro, uwundi ta makuru yiwe. Ubwo twahise tuvuga ati buriya umurwayi bamujanye mu barwayi, uwapfuye bamujanye muri morgue. Nuko niko twahise tubivuga. Nuko naje babimbwiye nari mu kazi, ngo naje ndatashe ngashike mu rugo nsanga umutware ntabizi, yari yaryamye, yari afite kuja gukora nko mu mwanya. Ndababyutsa ndababwira ati mwamenye amakuru. Abandi bana bari umunabiwe na mukuru wiwe bavuga ati natwe twamuhamagaye cyane, twabahamagaye n'uwo nyina wabo nyine umuna wanje ntabwo bari kwitaba. Yego, mbabwiye gupunta ibintu byagenze. Barangije abana bino nyine babagize baravuga ati mureke twega duhamagare polisi zo muri Arizona zahagutuye, arizo zidukurikiranira ikibazo. Barahamagara, polisi zirashaka, noneho kubera nta ibyangombwa byo byari nta bamujanye ari nk'umuntu wapfuye, bamujanye na amvyo, nta byangombwa bari ko babona, ntabwo bari ko bamenya uko yitwa. Baravuga ngo bafite umuntu ngo ariko ntibamenya nimba ari we. Yego, ubwo ngubwo twatangiye kumushaka saa mbiri, tumubona saa saba. Bavuga saa saba ko bamubonye. Ubwo nahise ngenda ntekereza gukatisha uri ku kibuga, ntabwo ari ibintu zoroshe gukatisha uhagaze mu kibuga. Twashyize mu kibuga nka saa 8, baratubwira ngo amvyo bafite ngo izagenda mu gitondo. Ubwo twaraharaye mu kibuga twicaye n'undi mwana nyine waje wa gatatu. Turagiye mu gitondo ngo dushike dusanga umwana n'intumbi pe. Baratubwira ati umuntu wanyu sorry, abantu bine bazavuga ngo sorry, tumwihangane, ntabwo zoroshe, ni nkaho asa n'uwarangije kuko ubwonko bwamenetse. None turacyariko tugerageza, ariko sorry. Nuko tugumya ku bitaro, turahiriwe, ntabwo bemewe ko winjira. Uko ni intumbi ngo afite corona. Intumbi wumva, ariko ngo intumbi uko baravuga bonyine ngo sorry, ngo ni nkaho yarangije, bamara ngo afite corona. Ati none kandi hari ahantu bashira nyine abantu basa n'abapfuye, nta muntu wemerewe kuhagera. Ariko baranjanye barahangeza, ndamureba nsanga nyine ni umuntu kabisa ntari guhumeka, gusa ni imigozi gusa imwuzuye ahantu hose. Nuko ndataha, kwari gutaha. Urumva na murumuna wanje yari mu bindi bitaro, kandi aho yari yakoreye impanuka, bari bakoreye impanuka. Urumva no kwa papa ntabwo ari we mujyi batuyemo.
bari mu bitaro bibiri, kuva ku bitaro bimwe ukaja ku bindi ni iminota 30. Natwe siho dutuye, turi mu yindi state, ntabwo byari byoroshe. Ariko dusenga Imana, tukaza dusengera uwo murumuna wanje kuko yari yakomeretse cyane pe, bamubaza ahantu hane hose. Ariko nyine ukabona iwe iby'Imana ikora yokira, naho ibindi byo byari bisa nyine. Imana igira ukuntu kwayo, Imana izizura n'umuntu wapfuye. Mw'abantu b'Imana, nta muntu uza upfa umunsi utaragera, n'umwe. Niba hari umuntu wari gupfa utarapfuye yarazutse nyine, kwa kundi nje nta nubwo kivuga ngo Lazaro yarazutse, nzamvuga ngo Wiri yarazutse, yitwa Wiri uwo muhungu wanje. Kandi yazutse mbireba pe. Umwana araye aho ngaho, bose baraye aho ngaho mu bitaro gutyo, ngo twasanze bamubaze kera bamubaze, ngo buce mu gitondo ndasubiye ndahabyukiye ngo nshike, barambwira ati umwana twaramubaze ariko noneho byarangiye, ubwonko twari twabusubijemo neza, none ntabwo buri kubona ahantu ho kuja, nimba twarabushizemo nabi ntawubizi, bwatunze bwabaye bwinshi, nta space bufite, ntaho bufite ho kuja. None nta kindi gisigaye, mu yandi magambo ntabwo yavuze mu yandi magambo, nta kindi gisigaye, ubwo ngubwo yarangije, nimureke ducomore ino migozi, nta bindi. Mureke gucomora imigozi irahagarara yonyine, muyirekere gutyo iraza guhagarara. Barayireka, ndataha ngo ngere gutya ko hanze barampamagara ngo reka ngo umuganga aravuze ngo bongere bamubage. Abantu b'Imana bageze bamubaga, bagacamo umutwe, bakawucamo kabiri, apana kusatura, bakacamo guhera ku gutwi kumwe kugera ku kundi gutwi. Bakama bafata nk'uko umuntu wenda hari mbona none nk'aho nyine byageze bari nk'ibisate bibiri nyine gutya, kuko bageze bamubacamo ku gutwi kumwe kugeza ku kundi, ndetse bigashaka nko gutambuka ku gutwi bikaza bija kugera ngaha haja ku musaya. Nuko baratubwira ati ariko sinzi ko iyo operation ngo yivemo, kubera kuko iragoye cyane. Turasinya nyine ko barampamagaye, ndagaruka bahamagara na se, baravuga ati namba igendeyemo ni mu bisinya. Nuko turasinya. Ubwo murumuna wanje nawe araho mu bitaro, yari yagize n'ikibazo, ntabwo yari afite assurance yo kwivuza. Nukuri umuntu utagira hano assurance yo kwivuza, ni Imana yo mu ijuru yamukishije, ntabwo bazamwitaho. Ntabwo bazamwitaho pe. Bamaze kumubaga bamashira aho ngaho, umuntu bacuye mu rugo bamucurana muri ambulance, kumutahisha mu rugo bamutahisha muri ambulance. Ntabwo nari nabona umuntu uja mu rugo na ambulance. Ambulance ziza gutwara umuntu ku bitaro, ariko ntizikura umuntu ku bitaro. Bafata uwo murumuna wanje kubera nyine ntabwo yari afite insurance yo kwivuza, bahita bamutahisha mu nzu, mu rugo, muri ambulance. Ariko twasenze Imana, dushaka assurance yihuta, Imana iramufasha, arakira nawe ubu ni muzima. Imana ishimwe. Amen. Uwo muhungu wanje ngo bamare kumubaga gutyo, baratubwira ngo operation yagenze neza, atariko ntabwo ariho rwose, ni umuntu warangije. Abantu benshi barabizi. Nuko tugize nka kangaho barampamagaye ati ngwino hano, turashaka kuguhuza n'umutware wawe, muvugire hamwe. Ati twebwe ko turumva umuntu naho kuvuga ngo mugume mugogwe, mutuye mu yindi state, nawe ntariho, kandi iyi migozi yoyigiramwo n'ukwezi, yoyigira n'amezi 2. None twari dushaka kubagendera inama ngo mureke tuyikuremo, kandi aramutse nabayeho yogira ikibazo kikaba infecté nyine mwese, umuryango wose. Nakubura ngo muzagira ikibazo, mureke dukuremo iyi migozi, uyu mwana wanyu arangize n'ubundi ntabwo ariho. Uwo muntu aratubwira ngo ni umuganga avuye mu Buhindi, ashinzwe ubwonko. Uyu muntu ntariho. Turababwira ngo nimureke iyo migozi izahagarara, baza bayipfiramo. Ndabafata bari abaganga 3 n'umusobanuzi umwe, umudamu w'umunyarwanda. Ndababwira mureke tubanze dusenge Imana, nje nizeye Imana kuko ishobora byose. Ati uze Imana, ati kabisa natwe turabizi ko ishobora byose, ariko it's okay. Nimba ushaka gusenga Imana ko Imana we yo gufasha, ni sawa. Turafatanye mu maboko nabo, ndasenga. Ngo mari gusenga, turatandukanye, ndatashe. Ago zari byemewe, twari twemewe kumusura amasaha 2 gusa.
nije jenyine wageze umusura amasaha 2 abandi bose bageze bahashika kuko nyine baba bari kumwe kubwira ngo ubu uri kumwe n'umurambo yagize minota agasohoka kuko ndagira gute byari bidasanzwe noneho kuri nanibagiwe kuri iyo ntuza ya kabiri iyo kobambazi ya kabiri bamukuramo agahanga bamukuramo aya magufwa y'agahanga nk'abantu b'Imana mwe bayabitse muri firigo hafi amezi 5 aya magufwa y'agahanga yego barangije baramuvura ngo haje kuba nk'amezi nka 2 baratuhamagara baratubwira ati umwana wanyu ntagipfuye Imana ishimwe amen azabaho ariko ntago azabyuka ntago azavuga ntago azagenda ntago n'iki giti kizaba kirambitse aho ngaho muzabyihanganira yego muzihanganira umuntu uryamye gusa utumva utavuga atazonabona n'amaso turababwira ati ntagipfuye nubwo turagize ubuzima bw'umuntu ariko urumva okay noneho bigenze neza ubwo atagipfuye azakira namavuga nti Imana yanje ntabwo nkeneye amashimwe y'igice amashimwe y'igice nigeze kubivuga hano kandi mpashima Imana amashimwe atuzuye ntabwo nyakeneye keneye amashimwe yuzuye niyo nzashima amen hazaho ibintu nyine namwe murabyumva bamwe bakavuga ati mwana parukanti isanzwe nibyo babateze bahuye ibintu nyine bene ibyo ngibyo nigeze kubivuga umutware wanje nukuri ndamuhamagara ndamubwira arambwira ati please utavangirwa tiyagira ikintu kikuvangira mureke dusenga Imana azakira kandi adakira azagenda amahoro yego ariko tiyagira ikintu tubira kumva hari umudamu w'umunyarwanda utuye sinzi state atuyemo ni muri Chicago yego naramuhamagaye ndamubwira nti mudufashe gusenga umwana agira igicaniro azataramaho n'abantu bagatarama babikeneye ndamubwira nti mudufashe gusenga umwana yagize impanuka ikomeye uwo munsi ataramubaga iryo rya kabiri yarampamagaye arambwira ati umwana wawe bamubaze nabi none ndi kubona hariho abamarayika bari gukosora bari gutunganya ati kimenyi barongera bamubage kandi azakira ariko nta nzira yabonekaga bitya ku maso y'abantu ko yokira ariko nanone aho ngaho kaza numvamwe akajwi muri jewe keza gatuje kari kumbwira ko azakira ariko bukeya pe buke bubaho amajwi yandi ya Satani ambwira ko byarangiye akaba ari yabamenshi ariko kajwi kakagenda hagira kanya nkabona karangarutse ariko ntabwo nari mfite kwizera sinobeshera hano nje kubesha ngo nari nizeye ngo azakira kuko ntabwo mu maso y'abantu ntabwo byabonekaga ko yokira umwana baramugize ngo hagire none nk'amezi 2-3 arambura ijisho amen bukeya nari natashe namwe mazumva umuntu umubyeyi wasize abandi bana papa wiwe niwe waruriye arampamagaye ati umwana yarambuye ijisho yego none se ko rirabona ntabwo tubizi nuko ngo hasibe none nk'icyumweru kimwe atangiye kunyeganyeza ukuboko ngo hasubire kugira ngo ibindi by'umweru 2 wamubaza ate se televiziyo iri hehe agagira gutya nk'ijosi nk'umuntu uri kwerekeza nk'aho televiziyo iri yego abaganga bakama bavuga ngo siwe ngo ko birahurirana gusa ngo ntabwo ari ngo ntiyokumva ngo dogiteri yaravuze ngo ntazumva ngo ntazabona ngo Mana yanje twahuye nazo n'izo ntambara ariko ntabwo twacitse intege gusenga n'abantu b'Imana abakozi b'Imana mu muhana dutuyemo hano muri Arizona abantu baradusenga mu ma state abantu benshi barabimenye ni ibintu bigize iminsi ariko abantu benshi barabimenye cyane kandi baradusengeye abantu baduhamagaye benshi ko badusengeye Imana iraheza imigisha amen uwo mwana bigejeje nko ku mezi 4 batangiye kuvuga ngo ko baramwigira ngo kumwegura
bakegura nyine bakamushigaho ibintu ngo ayo magufwa ari muri firigo Yego. bakamushiga nk'ikintu basinze ibintu bageze bamwambika mu mutwe no mu mugongo bakagira ngo haje kugura nk'icumweru bakarekura agafata agasa n'ufashe umwana batangira guhagurutsa uko abaganga ko mana yanje ko barahakana umwana karagira ikintu asigaye anyeganyeza umutwe bucya akakwereka akagira gutya ukuboko nyine nk'ikintu nyine nk'uwemeye Yego. ubwo batangira kumuheza ubwo bari baramubaze mu nda bakamugaburira mu nda barasubira bamubaga mu muhogo bamushyiramo imigozi yo guhumeka noneho umwana ageze igihe batangira kugendesha akagenda bakagenda bamufashe akagenda batangira kurekura ni ukuri ntabwo byatinze aho ngaho batangira kumurekura atangira kugenda wenyine imana irakomeye imana izi ikora ibintu bitangaje noneho kubera kuko yari afite ikintu mu muhogo ntabwo yari kubasha kuvuga Yego. wamubaza akemera cyangwa agakoresha amaboko abaganga bakavuga ngo ntabwo azavuga kugeza ubwo noneho yatangiye no kugenda ariko bakanga ngo ntabwo azavuga Yego. umunsi avuga bamucomoye icyo kintu uwo munsi ku bitaro hariho murumuna wanje ngo bagicomore gutya twari ko tuvugana n'uwo murumuna wanje kuri video Yego. uwo murumuna wanje yamuhamagara ngo mama wiri aravuze turi kuri video bagikuyemo gutya umwana yatangiye kuvuga uwo munsi Amen. imana ishimwe aravuga ati umwana arakize arakize tugomba kumugarura muri Arizona Yego. imana igira ibitangaza utekereze ko bamufashe bamuzanye muri yamvyo kakujya kwa perezida wenyine na se n'abadogiteri babiri abantu bane muri yamvyo bamujana mu bitaro bazabyita ngo ni rehab ni ibitaro bizabyigisha abantu nyine gukora nyine kugenda bene ibyo zose nyine ngo bamushite bagizemo n'imbere iminsi ngahe ibyo bitaro tuyu muntu mwatuzaniye ni muzima ibintu byose arabizi ibyo twari kumufasha karabikora wenyine mutahe muje mu rugo umuntu wanyu ni muzima icyo gihe rero ikibazo cyo kuvugavuga akavuga nk'ibintu byinshi akavuga cyane agaseka cyane ntabwo nabibonaga mwabantu mwibuke ko bari barambwiye ngo ntazovuga yageze avuga ibintu bidahuye kumva ibyishimo biranyishe kandi nkumva ibyo bintu avuga bimeze neza sinduye nzumva mu kibazo Yego. baravuga ati mureke azavuga mumuheze telefone yiwe azayivugiraho kuko afite ikintu cyo kwibagirwa cyane kuko urumva ubwonko bwarajegajeze cyane kandi kenshi none azaza avugisha inshuti ziwe niho azoza yibuka ibintu byashize nibyo akeneye kwibuka azoza yibuka nyine bagume bamwibutse agomba kuganira n'abantu b'abashuti basanzwe baziranye cyane imana igira inzira zirenga ibihumbi hama haza abana b'abasore batuye hano muri Arizona dutuye bangana nawe abahungu n'abakobwa inzu yageze yirirwa yuzuye bakaza bakamuganiriza kurya abaganga bavuze kandi ntawe twararitse ntawe twabwiye ko ariko abaganga bavuze ariko abana bakaza b'abasore n'inkumi bamwe bakaza bazanye ibiryo bamuzaniye abana bino bazakunda kugura ibiryo hanze bakamuzanira akarya agahohotera bagaseka nanje ngaseka kandi nkumva nta kibazo kavuga ubusa kuvuga gusa ahohotera ibi ni ibintu ni bitoya cyane bizashira ariko abaganga baratubwira ngo ni imiti myinshi bizashira nyine niko bari batubwiye nuko umwana ariko ga yamagufwa aracyari mu bitaro muri mu bitaro ubwo hano mu bwonko hameze nka gutese ni nguko ko haratera gucya ko harahubagana aratubwira akantu gatoya gusa kamukozeho bukeya gusa ubwonko bugahita bumerekera hasi none agomba kurara wenyine agomba nta muntu ugomba kumwegera bahagaze batubwira ngo tumufashe ibintu byo kumwoza yahise akira nyine yamaba muzima niho nababwiye ngo imana izikorera ibitangaza yaje gukiza umuntu uri muri koma kamakiraga uwo munsi bukamuca yakiza uko yari ameze gutyo n'icyo gihe bari baramujanye muri ibyo bitaro byo kumufasha yageze yihwagira wenyine nta muntu wigeze umwoza amaze guhembuka nta muntu wigeze umwoza yahise atangira wenyine kwikorera buri kimwe cyo akama kubwira ngo si umuntu ungana gutya ngo kuraza kunyoza ngo ndi uruhinja
wareba ahantu avuye, wareba kera amagambo ahaye avuga, wareba ukuntu akomeye. Umwana aragira nk'ibyumweru nka bingahe, amatariki bari bamuhaye yo kuja kumushyiramo ayo magufwa bari bakuyemo barageze. Turagenda nije wamujanye. Umunsi twari twagize akabazo, twari twarimutse twaravuye muri Texas, twasize inzu yacu dukodesha muri apartment. Bahita batubwira uwo munsi ngo bari batubwiye mbere gucoga umwana yakoze impanuka ngo twimuke kuko baraje kuvugurura ama apartment. Ngo twari bisi twari ko tumenya n'ibyo baba bavuga. Uwo munsi yari afite iyo rendezvous yo kuja kubagwa ngo bashiremo basubizemo ayo magufwa. Uwo munsi baduhagaze hejuru batubwira ngo mugomba kwimuka uyu munsi. Genda agira tambaraga mfite zo guterura ibintu, sinshaka no kunamenya ngo murimukira hehe, ngiye kureba umwana. Bitanja ku bitaro, abandi nabo bahita batangira. Imana yaduhaye inzu mu buryo butamenya kuvuga, kandi cyane naco ni igitangaza kinini. Twama tubona inzu nko mu minsi 2 tuba turayibonye. Bamwe basigara bimuka, naje jana umwana ku bitaro kumubaga. Turagenda otumare gushika, baramusigaranye aho ngaho nyine, barambwiye ati uhangane kujya kwaba tusinye arashobora gupfa. Gusuraga kumubaga ntabwo no gusura kandi kumucamwa wa mutwe kujya baza bawucamwo kabiri bwa gatatu. Nuko ngiye ahantu baza bicara mu cyumba cyo kurindirira, ndarindiye. Ntabwo byatinze cyane, byagize none nk'amasaha nk'abiri. Umuntu baraje kumpamagara, umutima wanje ntabwo wari hamwe. Ndagiye nshitse aho ngaho, nsanga umwana ni muzima mwabantu. Imana ishimwe. Amen. Barashitse ngo bambwire, sinzi ukuntu bavuze sinumva, aransobanurira. Arambwira ati bavuze gute? Wiri ni wowe uhayivuga bamaze kukubaga, bamaze guca nk'umutwe kabiri muri kano kanya. None ni wowe hansobanurira uko bavuze, ati ko ndumva ndi muzima, meze neza. Basubizamo ya magufwa, agahanga kama gasubira kandi karagaruka, karasubirana. Kuri twaratashe ngo bamubaze. Yego none n'iki kintu cy'amezi 2. Asubira ku ishuri, ngo yariga muri kaminuza umwaka wa 2. Umwana arasubira aradrivinga. Ubu nyine ni umunyeshuri, azatwara imodoka, afite utuzi 2, karakora nuko duha tuvugana ari mu kazi. Amen, amen, amen. Imirimo y'Imana iratangaje. Imana izikora imirimo ikomeye. Ntabwo twabona ukuntu tubivuga, ni ibintu nza mbareba nkavuga Mana yanje, urukundo rwawe ntabwo rufite aho rwokwirwa, ntabwo rufite umupaka. Imana yatugiriye neza, twabonye ukuboko kw'Imana mu buryo tutomenya kubivuga. Nta kindi kintu twakora kugira ngo dushime, kuko Imana kirumva kuko dushima, kandi twashimye kenshi. Ariko nari naravuze ngo nzabivugira ahantu hari abantu impande zose nduhuke. Kandi numve kuko nduhutse, numvise umutima wanje utuje, kandi numvise ko mpiguye umuhigo uko nari narawuhize kose. Numvise nza numva hano kuri niba ture muzamukora imirimo, je simba ku rubuga, ariko naje nzarushireho, nzakora imirimo, nza numva mukoze imirimo. Muri iyo mirimo muzamukora, nzotanga ituro ry'ishimwe ry'amadolari 200, muzayafasha abo muzamufasha. Uwiteka n'amajambo y'Imana tuzatwumvira hano azadukomeza. Tumaze kuhigira byinshi. Imana iri mu ijuru yaheze umugisha. Shimiye na mamana niwe wampaye link ya nibature. Kuva icyo gihe nza ntarama buri munsi, kandi nzanezerwa kumva ubuhamya bukamfasha, kavuga Mana uzampeza umwanya nzavuge naje ubuhamya, numve kuko nohigura umuhigo, kumva kuko nduhutse. Imana nza numva abantu nkunda, abantu nzi ba Pasiteri Muramza, n'abantu twabanye, ni umukozi w'Imana udasanzwe, n'abandi benshi tutamenya ukuntu tubavuga muri aya masaha. Ariko mwumve ko tuzatunezerwa kandi tukumva tuguwe neza. Bene data, Imana iri mu ijuru baheze umugisha, mwampaye no mwanya, ndabashimiye kandi Uwiteka akomeza abagirire neza. Amen.